Kumin inge in party campaign outla bet kami MP kan direct pi ka outla si sun sun kan ya pakhat na chuan kan ram le kan ham le kan sa khwa alo him theina turin tu chung parliament in thana hian parliament chung le pona na sataka aw atula wang le chu tiang anga aw thei tu chuan ama je sabha MP kan ni lai atang kwa kan activities enin ba ti dang candidate te a hian zoram me pui mamo chan na kan ni dol ni sia in kan ram kan nam kan sa kwa hum na turin thatop kan suam ti hi kan campaign a hla pui berani Mizo mi pui tam takin BJP an du lo tuan soi thina ko than thenin chu tiang kara chon hoisen takin NDA I thut tur thu kha soya he hianin vote dal lama hmong anai garing lo a chan chu tu na po BJP in candidate an nei ve thowa mizo rama BJP president adinga chuar ke ni kan dinga NDA hi party somli panga isom khong kan ni asan ai kan claim deva tu na po kan Christian pui mekalaya sarkar me khu NDA an ya na karana sarkar me po NDA ni Christian ram thokan ni so wang chuan NDA a hian BJP bu tu lo burtu kan tam lu NDA su atang hian BJP thil thalo ti hi polama tanga do ai na hlok zok ti ataka hetu ban ani le wangin nge zoram mi puiten party dang candidate aya an vote na chan to che an ni chu parliament house an la setlang ai lo thata ke chu kum thum le chan ve experience kan ei to zoram mi puiten an sia kan rap kan ham kan sa ko hum halnan tlan chelwin parliament hunga te atuala te apona te thatop choi kan lo au to ti mi puin an sia Jordan